megalayapost.news. Tangadin si sengi baga ke isium kelalit ban pensange e kejung tray e ke food court ha umling da ka babatha e kinong tray bakin pensange e ke kam nakaliang deputy commissioner Kariboy Dr. Abhishek Saini ulakhat ikinong ilam ke isiu North Khasi District ha office rekam jongu banya koran halor kani ke benta nakaliang ke isiu menta ka sengi kelalit mi sa office deputy commissioner Kariboy balas sakhi ha ketika jengi kendu laidon lang nadu SP Kariboy Giri Prasan ubidiu ka umling uba Eric Kevin Dekhar uba Bansan Shar nong kenri tourism officer kadba nakaliang ke isiu North Khasi District lalam kemat da Presiden uba Ferdinand Karkamni hakajing sunran lang u General Secretary uba James Sitlamo penyang lembat kit khot jong keseng hadian kajing ikran kablani katuk anipor nakaliang ke KSU kelapan pa bakania ini halor kanong rim tak ba persya baik ya kajing temu bentai ke food court lani ke dukan bam hagate ke jaka berbaka sarkar kade ban pentri kambai ke facilitation center lani ban bu baik ya ke kherdap pengor ya ki bana bar ke jela ki bon rung sepo Meghalaya habakuran sekilat patai kubur nakaliang ba Ferdinand Karkamni Presiden ke KSU North Khasi District ulaya tu bahakani ke jingkuran nakaliang udisi ula persang ban penbor ban penkongu yaki barban ailat baka kam kanya baik kram kanu kanu ke jingtun u Presiden ke KSU ula penpa baka sarkar jela kelapli ketika facilitation center haus 6 Arhajar Arpau daw menteri ke sarkar ha kabala peni bakan don sibun ki tenak terikam ha ketika jaka bar habangi pet ya kata ke jingtemu ke bamen syua ke seng ke pedang henry ha bapet pat ya ke jingtemu jong ke sarkar ban penkelapat na ke facilitation center syaka dukan bam kumbala sakhi ha kini kisngi ka KSU dalelei kanomla ban pedang namar ke jingtemu jong ke sarkar kade betang na ke benta ke food court lani ke dukan bam haba ni kong ngaso ban ai kublei ya borok ki noilam joka KSU po district kejongi mengilai pointi kum kasti wa filatep lapa na po DC office ban ya penduk mentaksi alor kane ka cipasange ketika food court ka walasna po joka facilitation center te kai bangi so kembala kenduk ha ki ski ba lalet ha jingwan jong vice president joka KSU sangkmi nilai alai pet yang dijaka nilai penduk tourist officer bat kelapau syai ba kadon ka jingtemu ban penkelan ya kate syaka jaka ban aibam dan ka food court te nilai nagliang jungi persya nomor bangilai ya ka Meghalaya Resident Safety Security Act hadin ka jeki ka online permit haus dem aja kalai aja kasau bat kumjuru nadu sdem aja kandreu ya ka ain lap kelaak eka bat ngisosi ba hadin ka jingwat jaka haus dem aja kendai nilayo ban pe ya te jaka wat lagi ka sarkar ka barim bunchwa kala ai jing temu la kala ai jing pensko yangi ba kandon ka jaka ka bandon hadu katsan ekar ka jaka hangte hapo khat kandai met ka kejumut juga kasan ekar bang duk miswai sarkar ka barim ka jumut juga kalong ba kanam don kanono ka jing theng kali kanyait la ka jong ka len bat kanon ka jaka ka phe bane ka ample space te ngila so ba ka jing bomyo pat ya tu jaka namo kala long dom palat hadin pat house nem ajak kandai ngala ikmi te jaka ketika jaka kada joka transport department bat hatu por kampadon ni ka jisnaru handai hadin ba ngiyo ban baik pasokar ngiyo ketika jaka ka belongkup arekar tam bat ya ka batam ya kata kala shimhi ka transport department ban bu ya ka kata lani ka bridge bat ngiso ba house dem ajar arpo aka arpo trek u banai no pra ayo ban pli ya ketika facilitation center lomba jong sumbut menteri ubadai uba person tusong hatu por bat lapan syai yangi bakidon ki laki jong ki facility sangto lane ki counter benikong kade jong ka tourism department ka kabar kade jong ka infiltration department ka balai kade jong ka labor department bat kumju ki way department lada don kam bat kumju ka cafeteria hane ngan pensyai balabu khanang yaka lada ki nonglet na kin wanle ki kot kisla kamde ban simportan balaja ba ka simpor kedon ke cafeteria kinyo pan bam yadi lade kinyo pan res santa henry ladang ipet ya ka jingbut joka menswa miso bagi pediang ni trapor nomor bakini ki counter kimja kja dru hedalangi ya kan pat kajisna kuma pilai lalai mencisi bangi POE paro katuka area barkhoi lasna namata ka food court lane ka jaka aibam te ka ta ingi nomor lagi pet ya ka kasan ekar ka jaka ka badan pengide banyo menswa ngi kamyo nginyo kan arekar tam lane ka baduna kanlong ka jingtheng kali hadu ka tata lada kan sedang kane ka Meghalaya Resident Safety Security Act hapo jong kane ka facilitation center lane ngi ong kata ka entry point te kumta ngi panpau hang ne ski bo DC ba ngi persya ya ka food court kanwan hapo district riboy ji hang no skaru ngilong ki bakloi ban pediang ne ka jimut lane kane ka project balada kinu ki wan ki ba company ki wan sna
kamtam ki company ki badai napo ka jela chungi ngilong ki bakloi ban pediang ka hanrei lada piwan hakta ka jaka ka bangi layait nadu por menshwa ban yo ka jaka bat kadai tang ka tu ka jaka jong jaka sarkar ka ba kai hap ban pelong ka kum ka entry point lani kata ka facilitation center hanrei ngi sosi pat menta ki penpau dal yang cuka jing ya penbait ya keren mene ga penpau bait pa ngam ngimdei ban pensange development lane pensange ya jiyo kam yo jam re hoi ni sotu ya jiyo kam yo jam te dal yang jui ki swing penmi pa peli film bu kamera hapo office of pia shim interview ya grade 1 grade 2 grade 3 ban flight no grade 4 man shim ya personal interview re menta ki penkelai ngi da employment ka pun tam hapo riboy lada ni nurjor ya kata re ke jumut jongi hangde menta lada kata ka jaka ga bangi la temu ban pelong ya ka entry point la pelong na eka kata ka jaka aibam kalong ke jikta yangi kiseng ke isu bat kunjuk ki kiseng badan lang ru kajing ya kenduk mene penbait blok liang jong ki try ki boyo etika tender mansnaru ki la pensko ya ka jikso joki handai nga ngila pensyai ki ru ba ngimdon jiktip ru hapor bi khot ya kan tender namar yangi lalong no kum kita ki try ki ba peni kata ka jaka bansnai ke entry point handai lasnai ya kan ka la ai kan ka advertisement ka tender klaim ka jiktip jongi bat hadin bang yoi bala yang kate jiktai ngesa stu baka jingtmu jong sarkar kan kakwa ban aino sya kono ko company ban shim ya kate ka jaka ban penkela kata ka jaka aibam dan ka food court bat hagaju upor nang liang jongi KSU ni hadin bang lai keren hajing don lang jong deputy commissioner jing don lang jong block development officer don lang jong officer of police jong re boy mi penpau bet kawi kasur ba kumbangila pensange ha kisi balalek bat kaju upor haduk menta meneru ni persange baik yang kata jiktai bat ngina masya alat kanon noru ba kete kumane haringi kwa ba kasorkar kan penting na no hadin bangi sotu ba kalapoi sapo central government sapo MHA ba kan kloi monora no ya kata ka feedback lan ka positive sign ka jungi bangi ni obo no kata ka facilitation center ngim boong lan ki pediang buram ki kamdei ka jaka ka bang yong ngim kwa ba kibru na bar ki wan lan yang jungi kesu ngi welcome lari ki tourist ngi welcome lari ki students pun pulih po jela jungi ngi long welcome lari ki nong tray ki bangi don kam yaki bagi tray po jaka jungi ki bagi ki jai mendu jungi ngi nak tray ngi long welcome yaki lari ki don ki officer ki bayo posting shene ki bukan tray shene ngi long welcome ya borok kini ngi long welcome handrai ngi long kam ka ji welcome jungi pat kan long kat kum ka kot kasla bagi don bat haju upor lari ngi welcome yaki hata ki jaka bagi peniang kali ke bong ngaong mene deki wantang southly ki tourist bus ru katkum ka jaka bla shna menta kalalong ka jingtheng kali ka bahe bat lada kata jingtheng kali kalong ta kini kinong late nang wan jungi kinang kwa shu ban wan sine namar kata jing jaka ka bangile ya ka entry point da ka facilitation center kalong ka jaka ka bakhamia henrengi ai jumut shu ba yaitu jaka yang lari ban pan shu na ka transport department bahkan khamhe bah shu bat haju por ladang idon gini checkpoint no IP kum udah jing buwan sepok jela jungi drugs lane uganja bat kiwi kiwi kan long bate lakam namar ku mentang ngimdon kinunu checkpoint ki balat kilong ki checkpoint ki bangila bate lakam namar ba ngiyoi ya jing jele jung drugs buwan pok jela jungi lalong kaba ma hadu katata kaba ngi kum kaseng ru ngi sotu ba ngimde ba ngi check tang yubreu rewat yubreu wara ki tiaru nyap check lang tamjo kalong kumta namar ba kawan baik kata ka jiyo kam yo jam hoi ngi sotu dawan ra no project kan wan baik ka jiyo kam yo jam re nganget scam ba kini ki jindon ki dawa ba per ne ngamtip kanungut ki lokal ki biokam ki jindon kini petrol pom retailer hande ngamtip kanungut ki lokal jungi ki opam wat pangila menteri ne kamru henrei ka jimut jungi hangde menta katkum jing patai mane ba kade baik ka yo kam yo jam niong ba kata ya ka sentiments jungi namar ngi yakhi ya kane ban yo kata ka jaka ban parking ban check ya ki breu ki nonglet nangwan la ki biang em ki kot kisla wan check bu iki kali la ki don em ki tiar ngora bamlong bai hap apo kaya jela ka jungi kamtam ya drugs ganja kamta teter te ngaso ba kanam don shu ka jing ya pher ban penthame yangi ka jing yo kam yo jam henrei ngaso ban ai jumut shu ya kata ka yo kam yo jam ai ka long yo kam yo jam ka pokhut ba ki student jungi na po district jungi kin yo hok ya kam bari banyo om na po na bar jela ta ada meeting nak seng kita kompau ni para persya ketika punya teh ketika food nak yang sika ini jom nak kita naliang disi uskap ya ka aging on jungi buat upan por shu ban penbait rengi laong ba ngingim dai ki thrice body pangilai yak inspection namar ba diga kam jok sarkar ban le inspection ban petingna bangidon kam ga jaka
kabelong ample space ban bu ya kata ka entry point dan ka facilitation center. Ya, atau kena kerja bentuk pada sini kai jingkon mereka kemusang bat ada kuhon kai pada senjam kusen ini. Kai jihun namar ba katkum ka ngiyang naduk ba sedang kanurim jungi kalau persenge menta ka jikli kamlong pa ka jubab kamde na liang jong DC bon ai jubab yagi re kali ka debe ka jubab nak sarkar balada kiong ka dan jumut iu ban bu ya ketika caka lada ka caka ai bam ne ka caka bani check la kum ka entry point lada ka caka ba ai bam kamut ka government kamlong serius namta ka Meghalaya Distance Safety Security Act aja khandreu re lada kalong serius pendamno ya ketika tenda pendamno ya ketika jikte berkhaj penting na bakita jingte ki ki counter ke bolong pi mene ki counter namta ki samla pule wan chane ki officer ka infiltration department ka tourism department kum ka help desk ki wan nabar ki yo ka jing penchai bat kum ta ter Dan isu kai peng skem persangit kita. hoi haduk menta haduk mende haduk la shai skiru ngin pesenge baik tekam kat baka sarkar kepat jawab ya kan ya Meghalaya Post.news.